Misy couple de 22 ans, de les bandy 25 ans miaraka. De pendant que zare miaraka igny zagny de karaha ton'olo jiaby ambolony le fiaragna matsiro tsisy karanjagny tegna hoe tegna ty le idéal quoi. Zay zagny le fahatsapagna tambolongany. Kanjo rehefa bevoka le viavy commence niova amizay le bandy. Commence absent kokoa izy amina foyer de somary tadobe rendrarendra amizay. De tsy nataon'le viavy nampiova raha zagny igny fa tohizagna fogna le fiaragna satria na hiala amin'igny aza mety possible mbola azo pire fognany alôloha reka aleo mba fa lefa nabevoka antegna no hiaretagna. Nandeha fotoagna na hipire le bandy. Rehefa tonga taty afara zagny fa tonga reka sasany le zaza vao maika izy tegna tsy tia lala mihitsy le bandy antragno, tsy calculeny mihitsy le viavy fa rehefa miasa izy de agny de rehefa mirava miasa izy juste mandalo fogna antragno de tsy mipetraka andragno mihitsy izy amomony tsy fiasagna zagny hoe na de weekend io na de andavanandro rehefa vita le asany mody kely andragno fogna izy mihinagna de lasagna koa izy de tsy mody antragno koatra tsy amin'ny efatra mandraigna amin'ny telo mandraigna na karakaran'izany fa zagny le feeling-an'le bandy. Mandeha amin'izay fotoagna mokany à un moment donné empaka le viavy satria le bandy tsy mety hiova mihitsy hoe tsy tia lalala famille mihitsy. Le viavy zagny tsy mitady hoe tsy maintsy andragno fogna anao isanandro fa kosa rehefa mba amin'ny fotoagna tsy asanao mba consacrenao kely temps amin'ny famillenao mba hiaragna amina fianakaviagna mivady aman-janaka. Ka rehefa tsy mety niova me zagny le bandy de nandeha niherigna tamin'ny ray aman-drenin'le viavy zagny le viavy satria empaka tegna empaka satria le bandy tsy mety miova mihitsy. Efa tenenina ihany fa tsisy raha miova. Ka rehefa tonga tamin'ny ray aman-dreny amin'izay le viavy de magnapody amin'izay le bandy hoe miregna aty anao fa zangomanao zao patati patata. De sady en plus njagno zany ray aman-dreniko tsy magniky hoe hipetraka aminao akagny zaza fa raha ohatra anao tegna hialana marina zanako mila mipetraka aminah aty fa tsy mipetraka aminao akagny. De nagnatika solution amizay zagny le viavy hoe nino raha tokony ataoko. Zaho zany olona mbola jeune mbola tsy de tegna hoe mahavita tegna loatra kanefany le papany zanako zany mahavita tegna ihany izy fa tsy tia lala de karakaraha zany hoe namany tsisy ihany. De ino solution afaka raisina am'le izy. De raha amin'ny hevitrako manokana alongany afaka mametraka commentaire nareo amin'ny hevitra nareo personnel fa ninahy miako ty. Voalohany indrindra alongany anao le perdante am'le histoire zany hoe anao fa tsy asiany dikany, tsy asiany sira, tsy rarahiny zanakanao eto ka rehefa lasagna anao de mody sary hoe rarahiny satria le problème le zavatra vitanao tan-tragno zagny tsy vitany sipasipany ambadimbadika regny. Ary na koa conseil ty amiako anareo zegny sipan'olona ambadika za tsy miblame anareo fa matoa misy raha zagny monsieur passé akagny misy antony manokana fa kosa rehefa mba sipan'olo manambady de mahaiza mipetraka fa tsy mbola anareo koa ngengegna gauche à droite mandeha marafa io raha mahazo olona io jaly mpitiavagna mahazo an'io olona io mbola azo anao fogna izy alôloka agny koatra tombe aminao. Rehefa tombe aminao izy de marary igny tsetsatsitra tsy haritra fogna fa aheriko amizay le solution. Raha amin'ny hevitrako manokana alongany anao efa perdante agnatin'le histoire mijanona amin'ny ray aman-dreninao alongany satria le problème anao tiany mierigna amin'ny terrain. Rehefa amin'ny terrain anao de afaka contrôlena fa rehefa amin'ny terrainao anao zagny hoe amin'ny ray aman-dreninao ry tsy afaka contrôlena. Ka mijanona kely eky alongany amin'ny ray aman-dreninao fa avec le temps anao mahita hoe ino zavatra tokony atao. Za tsy miteny hoe tonga de misara satria sarotra zagny misaraka zagny surtout zanakanao mbola kely pour une mère célibataire et tout etc. Sarotra na de hoe hiaraka amin'olon-kafa aza anao avakeo mety dôladôlanao fogna le bandy fa tsy de tegna hoe hipetaka fixe aminao satria efa sarotra amina bandy zagny miaraka amina viavy efa mananjanaka. Zagny tsy miteny hoe tsisy bandy madigny fa la plupart zagny sarotra amina bandy mipetraka amina viavy efa mananjanaka taloha take satria
matahotra lalandava fogna izy amin'ny papany zanakanao hoe sao dia mbola tafierin-kerigna anareo na hoe misy éducation tiany apita amin'ilay zanakanao dia tsy keny papany dia lasa miteraka contrainte be le izy ka aleo aloha mipetraka tsara malakon'ny-draha amin'ny ray aman-dreninao akagny alonganao fa avec le temps hitanao ake fogna raha ohatra nisy fiovagna izy na rakarakaran'izany fa pour l'instant izy amin'ny ditrany igny efa tsy ova tselatsela igny fa anjaranao magnafay ananjy ambilay longany izy amin'ny délirany akagny ambilay izy magnano rendrarendrany akagny tofoka izy avakeo izy io ane le mahatonga le olona zagny tia hagnano ditra tia andehandeha gauche à droite aleva onagna tsara be fa noho izy voasakana fa raha vao tsy voasakana izy tsy ahoany aby karahan'izany fogna nataon-tegna ty taloha kofa antegna bedy mandeha amin'ny boîte dia tia voaka fogna donc fa anao olo maventy amin'izay managna droit anao mandeha amin'ny tany zegny tianao omboagna karaha na manokana resako ty za tsy mandeha satria tsisy manakana ka karahan'izany daholo situation raha ohatra ka izy sakasakananao igny izy raha vao mainka izy tia andeha fa rehefa ambelanao libre be izy ambelanao agny zegny amin'ny daniny kibony agny famino ananao fa à un moment donné aimpaka fogna hoe tsy ahitagna voka-tsony raha ty dia mipetra tsara izy avakeo karakarahan'izany na hitako solution hitako abordable no afaka iresako ananjy fa le fisaragna aloha aza mbola akitegna fa ataovy karahan'igny fogna mangala distance kely alongany malakon'ny-raha sady mirespirer sady en plus de ça anao mbola jeune aza mieritreritra mihitsy hoe tsisy anjara après nio raha ohatra ka sendra misaraka fa mbola misy olo afaka agny possible ankatianao arengany ka ankatianao amin'ny fonony manontolo dia agnajanao fa raiso atao hoe expérience ho anao zagny le zavatra mahazo anao ignany io mba ahafahanao mahay mamindra kokoa amin'ny avenir karakarahan'izay ny conseil afaka amiako anao dia ciao